Abi mendengarkan mutiara hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Mutiara hadis Iqra'i salam, ucapkan salam akrim umaka wa abaka, muliakan lagi ibumu dan ayahmu, akrim ustadaka, muliakanlah ibumu. Anado patu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Alimana ya sami'an basiran mutakaliman. Beda jenuhnya muhal Allah sami sareng anu amalanya Ya Riyumah, ya salam, ya mumin, ya muhaimin, ya Bismillahirrahmanirrahim. Airumun Islam enta aya 5 hiji sahadat, 2 sholat, 5 rajab tanah wakina adaban. Videonya seru bukan? Jangan lupa subscribe ya.